Mena tu vakasa to amas patpatelu namole. Tato lo mua le netu la fiafi. E kantono na kono lenge na tato tula imayai. E au lava na ave. Na mua mei ma tau sal ni e fiafi. Kantono na ufa solo ta maftanga. E le whanu tu ai me tau ni whango mua maro wharoaro. Na tu la fiafi o te. Tu ai le tato la mua sumal tato pesenero ta mai o whaftai. Na rasole nei. O le aso whaftai. E na tuina atu ele tātou taitai i le sunga ia rofi o i le sunga ia tito pasta tito kukure ai ma te e tātou si titalo ma no wharoaro e no tamae ua Tamapa yaelo fio na lang. Ya wale tuol matu tamapa yaelo fio na lang. Aman wayo matu nganga nei pole ye. Tau lau famu mo sa fa wa fa bo. E yati o pere vinga o malu famu nu. Mal fa tai nei fiafi. Wale oi vinga o foi vinga. Urkulu oi vinga nei fiafi. La e o te mare aro maranga pahia. Yo lama vinga ono nei famu mo sa tuina tu lau fio. Leo whatanguina i nei fiafi. O fia le tua na yo mātou te tai mwhalitua. Awa wanu i whawhengai na te orangi. Mō lātou whalitua mā rō malanga mai. Ia iati o i pēre vi inga i nei mawhitanga. Mai se le li ia pule whasai fua. Se o mātou pule aonga i whalitua. Mai se o whai aonga i whawhengai. Mō lātou whalitua. O ta maiti aonga uma e pēr na mōri mawina nei pō. Ia vi ia lau fio i mea umalawa.
E ala i mano o lo suafa, e ala i mano o lo mamaru, o lo pa ia ma lo silsi ese. Ia o e wharavau. Amene, mami. E rata ia tu la sunga tatai, tu sa o tatu tau sangamolia ni tu la fiafi. Ia valoa tu tatu o fia tatu o lala me lalu, whauau tau singa mea fiafi. Ia la pua seata mani lo mua ni mea fiafi, para o sunga whaia o mama, ni a suma i munga nei. E mulu mawina e fōi ni nei wha moi. O mana pua leata. Nā tātou a ngā saoro le tua, ta pena mai loa o tō mori mau. O le tō o tema, i kulala ma wha moi moi. I ona tātou whai me wha solo i lea. Ai sunga whai au, ngā sunga lune nei. Ia ora maria peta linga sura le tu la fiafi. Ka tonu ia ole. Te mire nei o Samoan le sunga le pule. Ia po le sunga fa fenaina ia pastarofi tuinga mala. Ia la sunga pule a oma mo bua le nei la bua. Ia le foki o lo te tei fo nei te sanga. Ia fa mama ia nei lo ia pule a oma. Ia la le po pese. Ia pataso to a oma spatpati mo sunga pule a oma. Che volano solo una fattoria, non c'è. All glory and power and praise belongs to our God. Special greetings to our distinguished guests, and thank you very much for coming. And may the Lord bless you. I will speak in Samoan. Ole mamalu malibi inga marfade tanga ko uma il tato tua lamele ave stato kaulanga pat pache vi aile tua. Alanga my praise the Lord. Yese ole ongale ayalla tuto loto e lato mawe tauloto. Eu ai te mi me ai te loto. Na menam sa mo mo fa u pe ban ai mawa o to ia. Yerusalem, ai te mala Samaria. Eu lava tu inga no ole aonga tu spaiel nei le pavaina I wharinga mai le tua. Olona winga o lea tua foi
e te tau ia te ia le vi inga e whaavavau lava, and everybody say, na whaia le atua le langi ma le lorangi le leai o se mea. Na amataina po i le aonga tuspa ia nei i le leai o se mea. Au mea uma na le atoa, o le atua nga ia wha atoa. O mea uma nga le iai, o le atua na ia au mai, o le bi inga lea e po i atu i le atua. O le upulea le ai, o ngai amataina le aonga e le aini whai aonga mawae. Ai whatula ia le atua, au na le atua ma mwhai, mai le whai wa whai te au. Ai mwhai o na lato wa o ina le awhionga wha uina le atua. Longa lua, kotosina mai le atua, tangata o le atua, e iai MA, e iai Doctor, ia ma le Professor Anthony, wa mawhai o na o mai ma o ina ia le awhionga le atua. E te tau wai se pati mo le tātou atua, ia vi ia lau na swak. O le aonga fua ia le aini mea tō tino o le aonga. Asa angalele mai tangata o le atua. Pastor John, ia le wai ai Pastor Committee, Shama, ia maauna le atua e wilama ina taunga mao la tō maru, a lo whaavanoa ina mo le ngā vena le atua i le aonga. O le fitu ne tausanga talo na amtaina ia le aonga tuspa ia i Sydney Neck, a le lona tonu lea o whaaunga. O e ua whaauina la tau te ausia ia vaena e tolu. O nisi la tau te maua ia certificate, o nisi la tau te maua ia diploma, ia o nisi foi la tau te maua ia le BA, ia o le talinaro la tau whaamoe wa ipu ia le la tau tau whainga i le tau sanga ia VEI ia le atua. Atua mawhawhau i whaunga ia o tua nai. Ona mana tua lea o tamaiti sa whauina i whaunga o mawai. O nisi o tamama tenga onga wa lea ma whaapengaina ma whantua ia vi ia le atua. O nisi o tangata na whauina wa avea ma whaia onga o lea onga tuspa ia. O nisi foi o whaia onga o whauina o loo ngā mue mā losi i le vaenga o le autalai o le pulenga nei. A nisi mai lato uma ua whauina o loo lango sua i whapenaina ma whantua i e kare sia te tasi o le talapito sili lea o le mātamo fie mai te tonu o le aonga nei. O le upu whaktoa mo i latou ua whauina i tausanga lua afe lua spuma le ono. Iau tau tau aveina le mana ma le afi o le ananga pa ia i loto au ngā tūpulanga. Ma ia i ai ia le mamalu o le atua i lunga i a te outou ai vi i ai le swafa o tamā. Le alo ma le ananga pa ia. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Nel giocatore o mas per partire vuole una fia sino al punto di la fiafi e fai lo apero ia cato ia pum na casin lima se funtara te soane ia no mo fatta moenga nanga te tau fia ni vai tau no fa lo ia va tu cato tau sanga mo
o le taimi nei o au tau molu mau, lua au tau molu mau, o mai whatasi, ta pena mai ma tau ai tema. Ia, ma na ia leo mai whatasi nua i la o molu mau le toa lua. Kai minaro, seki to au siwa. E wala wa whawhiwhi ino tātou mawhtanga le nei maenga le whiawhi. O molu mau, 5 minute, no, na asa nere nei na whaia le tua ia te oe. Na whai se fuafuanga waru o mao, ni whaonga ina ina nā nere nei o maua. I nei tau sanga whanea o ia molu luma na ilo ngā langa le tua, ne lau whaaralo wala o tua tātou tau sanga mua mua. Ia o la o tau taimi nei, ma lu whaaralo. Na tonu e la mua mai le, o whine a Caroline Williams. Mai se pati moia, se mai nei. Hallelujah. Wamala, asi venina ma fatsai, ma famanu, ilota toa tua sisi ese, onoro a lei, ma faya ta spotso fatsa si ai vene, o mata no fie. O ti fatsa lo fatsu, ito pa ia, ma to mamanu, susungai fa fenaia, ma la to fatua, ma o to lava. Talofa lava. Oloi moa, o whaalongo, Caroline i Pea Williams. Mauti tula i atu, ma le awa ma whaaloalo. E awatu ai se whawhetai, e se sunga whawhenaina, man pulea o whaiaronga, pulenga o whaiaronga. Mo le neia na no whapitua, o tuina mai, i le neia o ona, whatawaa, e mamoni atu ai, sina mon maupopo, me wasenga matautia, me wasenga e pito e tuotene, ma wasenga e pito e aurele i wasenga mumma, o le wasenga tau sanga mua, lua whenu sumanima, i le lua whenu sumanima. I whaamahano mai, i awana pe asasi se nangana le neipo, ai o te whamanu lua atu, o le a o whaonaina, le ngangata whaperitania. A wā o tato usu ma whanau, e le mana launa ni ngangata whasanua. Mauti nofoi, o to umalana, o profesa o ngangata whaperitania. Hallelujah. Praise the Lord. Good evening, everyone. First and foremost, I give all the glory and honor and thanks to our God Almighty for the privilege of gathering together for this amazing event. I would like to respectfully acknowledge our pastors and their first ladies, church leaders and distinguished guests, and everyone who have joined us tonight. It is a great blessing to welcome each and every one of you. My name is Falomo, Caroline Williams, and I'm honored to have been given this once-in-a-lifetime opportunity, to which I do not take lightly, to share a testimony to you all on behalf of my amazing, beautiful Year 1 class, 2025 to 2026. Thank you for trusting me, for which I am truly humbled. 2 Timothy chapter 2, verse 15 says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth." Now this verse reminds us how important it is to study God's word so we can understand it properly and confidently share it with others. The Bible College helps equip us to be ambassadors for Christ wherever God places us, in our homes, in our workplaces, in our churches and communities. In a world full of different beliefs and opinions, it is important to know who God is, why He created us, and what His Word teaches. When we understand these things, we can confidently share our faith and explain why Jesus Christ is our King. When I joined the Assembly of God Samoan Bible College, Australia, last year, I already had a little bit of biblical knowledge from previous Christian studies. My journey began
many years ago when I first became a born-again Christian. And all I wanted back then was to learn how to pray. That desire grew into a passion to know God more, which led me to study through different Christian organizations in Samoa, New Zealand, and here in Australia. Over time, I felt too comfortable in what I already knew. And later on, I realized I needed something that would challenge me and help me grow deeper in my faith. I am very grateful to my lovely pastor, Jacopo Lesui, and his lovely First Lady, Wai Lesui of Summerhill Church, for encouraging me to join Bible college last year. At first, I was hesitant because I felt classes were taught in Samoan only, as I felt more confident learning in English. However, I felt God leading me to take this step in faith and obedience. Looking back now, it was one of the best decisions I have ever made. Throughout the year, I learned many new things and refreshed my understandings of subjects that I'd studied before, but taught in a different way. I enjoyed being a student again and was never afraid to ask questions. I believe growth happens when we are willing to learn, ask questions, and seek understanding. Our teachers were patient, knowledgeable, and dedicated. They gave their time and energy to invest in each and every one of us. One of the things that really impacted me was seeing the commitment of our teachers. Some traveled all the way from Canberra every week to teach us. Their dedication inspired me to stay committed and never miss a class. If they could make that sacrifice for us, then I had no excuse not to show up and give it my best. I am also thankful for the friendships I have made with my fellow students, pastors, and church members from different branches. Bible college not only strengthened my understanding of God's Word, but it also expanded my church family. Since starting my studies, I've seen God use me more in my workplace as a senior agent and trainer. I have had opportunities to pray for colleagues, encourage staff during difficult times, and openly share my faith. One of my Indian colleagues gave her life to Christ. 2 other staff members experienced emotional and physical healing after receiving prayer and encouragement. Even my manager has been so supportive, allowing me to leave work on time for classes and ensuring no one calls me during my study time each week. These experiences have strengthened my confidence to be a witness for Christ both inside and outside the church. My goal is to continue studying because I believe we can never know enough about God. No matter our age, there is always more to learn and discover Him and His kingdom. Now, to anyone thinking about joining Bible college, I encourage you to take that leap of faith. Don't let work or finances or other commitments stop you. If God is calling you, He will make a way. To the younger generation, you are not too young to learn God's Word. To the older generation, you are never too old. Bible college is for anyone who desires a deeper relationship with God and wants to be equipped for ministry inside and out of church. Investing your time and resources into growing spiritually is never wasted. My church invested in me, and because of that, I would like to invest in someone else. If there is someone here tonight who feels God's calling them to study, I want to encourage you to go for it. Respond to God's call. If that is you, come and see me afterwards. My final encouragement is simple. Listen to the Holy Spirit. Take the leap of faith and join the Australian A.O.G. Samoan Bible College. It will strengthen your faith, deepen your relationship with God, and equip you to impact others for His kingdom.
Thank you for your patience and listening to me tonight. God bless you all. In Jesus' name, amen and shalom. Terima kasih kepada Mas Topan untuk Caroline Williams dan semuanya kapten yang bersama Momo. Itulah fase Momo di bawah saya dan A.O.G. Popo masani ale atu ele tau masina se tu fanua masemana ia o te tautala ele ava ma whaaloalo le ne awhiawhi whaatai mo le atua whaatai le sunga le pole aonga e mese le paia le slasio wari ima tamaitai whai aonga le la mua whatanga ina whi ole ni tangata e whaia se moni mau pupu ia wāwhoi se ao ngā o le nei ia oma sa tauina ina mātou tangata e le nei se fururua masina o tuana ia a tau whātou sofa man ngā loe se krisi o lo ingoa o witi mi ai kapiteni mai le alarwhanga o awhenga ma potasi whare ariho. Sa wa ia no wola I fo le e whakasa e tono o whenga. Alu e naua rirotu nei o mātua e le Peace Chapel. Sa whapeona whatonu e o grandparents o mātua ma te o ese mā whenga. Sa whapeona whai o ese nei o mātua mā whenga ma mato atu e mato nofo I alafua. O mātua sa wola I fo I mātua to anga lotu, matau le atua, to anga e whainga lotu. This was my environment. I grew up in this environment. I se ainga o ni mātua e matau le atua. O le naunauta inga se o tina ia au ia vea o ia ngara wola mo le atua ia whaia ngā roi ngā le atua ia hapeana o ratu e tala o atu lea o ngā le Hillsong Bible College I Samoa sa toa naua o se tina to enroll le Hillsong Bible College. I enrolled, I think, Peanga se lima wa yaso e wha maamuru ma le Bible College. The reason was, e se tā ua o le upo le atua e lo me tangata, sa whapeona, the label, I just had the label, Christian, but I was never, I loloto, pena tā ua ia o me ona wha Kirisiano. I say, oh my, I was never, even though I was a Christian, but I was never, I never knew God that deep. Sa whapea wina, toina tūlanga lea le, a woloko e adu loku, wadu loku, a ika I sesio loku, o le avo loku, mofo whatu. Another obstacle, le mafuanga sa le whainalu, ona o le haruenga. I was the principal ICT officer for the Office of the Attorney General in Samoa. This also prevented me from, attending Bible college on my mangaba, whatever else. And long story short, we moved to New Zealand. Mato pei mai New Zealand. Sa whapeana tōwhia I maua ma se tō roe a vea ma te akono I le Bishapo I Mahele. Sa, I was, even though ma piki, ma kofi ma ue whai ma ki akono, I sa whai au kamo, I never knew, o le anma ma le deacon, I never knew what this role was. But
sa whapea me whai pong sa whai au kango le kofinga. So it got to that point, ngata le le amakanga, you know, the beginning sa whamaongi mo. But, you know, alu that whamaongi wear up and, you know, I started playing up again. Wa koe fo'i boy ai a wala kuai sa ye o le, you know, wale alu loku, le kuanga loku. 2023, we moved to Australia, we moved to Sydney. We were invited to attend a leadership training at Inspire Bible College. So we attended that training, that leadership training, and after the leadership training, that hunger of wanting to know the Word of God more. I wanted to be serious with God now. So you know, I did my research, and you know, I found a few Bible colleges that was close to my house. But what a Bible college mo mua, lenga tangata to mau. Before the Bible college mo mua, I walked into the open, you know, the induction night, and I sat down and I listened. And this Bible college, you know, even though it was talking about, it was one of the Bible college, well-known Bible college in Sydney. And, you know, the thing that took me up was they were talking about Aboriginal spirits and all the other stuff, which, you know, was a big red flag for me. And I went back home disappointed. I didn't end up attending that Bible college. I went home and I prayed. And then I asked God, I gave God 4 conditions. One condition was a Bible college that I can afford, a Bible college that was, you know, if it going na kei mera na buena, or se aunga tuspa ia la kalaka ila fale, and a Bible college that is serious about the work of the Holy Spirit. Sa anga ia tu nisio on ma'aina, o le aina o sio tō rua, ma tō whale, ma tō ta wha. And then they mentioned the A.O.G Bible College, Bible School. Sa siri ai o mumuru. E mawhainga a o mai se tangata V.O.C. I a o ma A.O.G. We got the answer back saying that, you know, e mawhainga a o mai reo V.O.C. Anyways, by the way, o manga rue le V.O.C. were from, and I thank God for, you know, I have my V.O.C. family in the house. Sumare whawhengainga i a pepa, na mauta na i o mātua whare nanga, i a mese wale sumare whawhengainga i a puipui, ma whatua i a vai. So we are currently serving in the V.O.C. Mawale a unga, ma mai maso tōro rea, the induction night, and I saw, mau ka umene pili rea, 5 sukala within my budget. 5 sukala i ka upu. Saule, the location, perfect location, was just 5 minutes drive from my house. Where ka umema le kaimiana, perfect time for my work as well. So, you know, whafkai renga ngai rea tua ongo, o le nea onga, ao taunga ilo ni tangata. And then on that very night, we walked in, and the first thing Samoan was the Holy Spirit. Therefore, confirm here, you know, conditions, the 4 conditions that I gave God, which also confirms that and I thank God for this Bible college. I thank God for the principal. Thank God for the teachers. Ile lato ngaruenga fita, ile aso, ile bayaso. Pe ona tawa to fina ya Caroline e nisia. Pe o mai mamao le mea mai mai. But you know, they never miss a day. And I thank God for their dedication to their job, to their work, you know, in teaching us, encouraging us. And, you know, I take this opportunity to encourage our youth, Ato Talabo, you know, our parents,
Matua. You know, if you have a kid, if you have children that are, you know, I encourage you to bring them to Bible college. Let the word touch them. You know, I encourage you guys to bring them to Bible school, enroll them to Bible school, and even for you know, you're not too old to attend the Bible school. I promise you that, and you're not too old. So, mole toile fatai le suma pule ama ya mese faya ama mabea wano tawo mobo faya sene mau kupo. And I hope I encourage someone tonight. Thank you. Ufanya taso
Joga uma.
pati mo kasi ng mabuo. Mari kapinanga ole, fai longa ole. Siwa, mata ina na nea fiaf. Ringa mana ia taulinga, mana ia faulinga, mana ia meuna. Ia maulunga vinga ole tua. Ame tatou le afia, tatou mili mai. Mili. Hipe. Waira iyo o tuai tau mafasili moro lima, tere lava tatou tau mafa. Ai lalo lo no foa, e ai le stika nei lalo lo no foa, fa pe o nei te no foa no se no foa, nei le stika lima afeta la, na esa kapali me la ile, na i mele no nei. Afa nga solo mal tau sanga dua ya la to mo mau la to tema. Tanga i fa lalo lo no foa nei le stika, te mo se fa no tupe, ia pot malanga foa fo isa ba i te fo mai. La fatua silo matua lai. Apena o mawasti kai na sunga ngai fia fai nei fasili e mawa lo fai lo. Apena mai tau sanga lua fa mole. Ya lewa ko mai de bol mawa de tau sanga lua. Batasi to ao mas pati mo se peta tato. God is good. God is good. Come on, God is good. And all the time, up Jesus and down Satan. Amen. Moments patalo fat susu ma fena ma latu falatua. Sainana le paia ma mamalu tatu fapot kozonga le nei afiafi. And that's the only Samoan you're going to hear from me tonight. Talo falava and good evening everyone. First and foremost, all the glory and honor to our Heavenly Father for tonight, for His mercy, His love, and His grace that has guided us to this very moment. I'd like to thank the pastors from Samoan, the Samoan Assemblies of God Bible Institute, my class captain and my E2 fellow class, for this golden opportunity to share my testimony and how Bible school has affected and impacted me. For those who may not know who I am, as Pastor Tanyalima had mentioned, my name is Elsie Elisabetta Tahato. I'm 23 years old, and my Bible school journey started back in 2023. I'm a proud servant, serving under the leadership of Pastor Fuimono Saupo Fainifo and First Lady Elenise Fainifo at Sydney Southwest A.O.G. I was born and raised in church, and I was born and raised in Sydney Southwest, also formerly known as Claymore A.O.G. And growing up, church was all I knew. But I quickly realized that there was a big difference between knowing about God and knowing who God is. And for me, the understanding came when I was 12 years old. My grandfather had suffered from a stroke, which had left him paralyzed. And I watched my family pray and trust in God through this time of uncertainty. And there God showed up. Not long after that, my dad also suffered from a stroke, also leaving him paralyzed. And again, God pulled through for my family. And those are the moments that became the foundation of my faith. They taught me that faith is not built in comfort, but it's built in the moments when you can only depend, rely, and trust in God. And today I stand before you as a living testimony that God is faithful and that He still does the impossible. In 2018, I joined the praise and worship team as the laptop girl, and I was very happy serving behind the scenes. And little did I know that God would use my voice for His kingdom. And little by little, God stretched me beyond what was impossible. And today I still serve as a member of the praise and worship team, but also as a youth leader for the sisterhood community at Sydney Southwest A.O.G.
Then on the 14th of January, 2024, at the age of 20, by the grace of God, I was ordained as a preacher of the gospel. In that same year, I had enrolled in the Samoan Bible College Australia. And people often ask me why it's so important for me to go to Bible school when you can easily read your Bible at home. But I think it's so important that you surround yourself with godly people in a godly environment. In Jeremiah 9, verse 23 to 24, it says, "Let the one who boasts boast about this, that they have the understanding to know me." And that verse became personal to me because I realized that knowing God is not the same as really truly knowing Him. Now, Bible college has helped me in so many ways. It has helped me understand God's Word so much more. But more than that, it has transformed me personally. One of the biggest ways it's transformed me is it's given me confidence. Believe it or not, I used to be that shy girl that used to sit behind the church. I never wanted to speak in front of people. Even before I said the first word, I was already in tears. And even when I felt God prompting me to speak, fear would always overcome. But through presentations and class discussions within the Bible school, being pushed outside my comfort zone, God slowly broke that fear in me. Bible college didn't just teach me theology, it taught me that my voice could be used for God's kingdom. It has also given me something that I truly cherish, which is fellowship. The friendships, the encouragements, learning aside pastors, first ladies and my fellow peers, even the conversations during break have all played a part in my journey. Now I want to talk and speak directly to our youth and our young generations tonight. To all the young people, I want to encourage you from my own experience. From the end of year 6 in primary school, right through the end of year 12 in high school, my youth looked very different from many of my friends. It was school and then straight back to my grandparents to take care and spend time with them. There were very few distractions and very little freedom compared to my friends. And I remember my friends always asking, I feel sorry for you. You have no freedom. From year 6 up to year 12, I took in the responsibility of caring for my grandparents. And my answer would always remain the same, that I loved my life because I realized that my youth wasn't wasted and that God was using my youth to shape me to the woman I am today. God was teaching me how to serve my family before I was able to serve the church, to serve my people before I was able to spread the good news. So my encouragement to our youth tonight, use your youth wisely, serve your family, serve your church, serve wherever God places you, because nothing done for God is ever wasted. And if God is calling you deeper into ministry, I pray that God will help you consider Bible school. This is not just an institute. This is a school where we're able to fellowship with the pastors, we're able to fellowship with one another. And as I close, I want to leave you with one thing. The greatest miracle in my life was never just what God was healing around me, but it was who He was shaping me to be. There's a Samoan proverb that says, in the same way, we will only find our purpose once we return to our Creator. And no matter where life takes us, it is only when we return to God we will be able to find our purpose. And if there is one thing that Bible College has taught me, it is this. The more you know God, the more you realize He is worth giving your whole life to. May God bless you all.
God is good. All the time? Amen. Yeah, and we'll go on after that for you. By a more long time to a fiafi. And so I got very much for you for the tour. By your phone, I'll be in the fiafi to family boy. Yeah, Momona, I've only been in my half tiger to the day of fiafi. After I call it to honor that, no matter what fear. Yeah, I want to try to find someone now. Yeah, or Tamsanga, my local spam. Yeah, or to sound my Isabai, Luno, Falaro. Yeah, I made a fear, Simon Mama to fear. Yeah, in the Mafra, phone, I know a white tunnel I want to spay. Masalah lepas mana luas pun tahu sangat hotel itu yang itu oleh Malaysia. Ai tahu sangat luas felus mantulu, tahu sangat yang nak cuci pun itu oleh Malaysia. Masih lepas fala, cuci pun itu oleh Malaysia sa. Only my winner to a full tunnel and tour. Langasa, I was lost. I was dry. I was empty. Tolu masina, jadi masina umat mau to a full tunnel and Alabama. Ayo mau mellof oleh nang player. Cang manduas pucau sangat. Jadi tu yang tu nak kalisiu. Jadi memasin ada cemira nak tu yang amat cina awal tu nak lehauna. Fakta lain yang tu awal nak. Menatu jangan cerita menatu yang oleh tu. Abi yang ini se mea awal win tu nak lehauna. To be honest, my life. I never been in a high school. I was in my last year at the school. I was year 6. No high school, no college, no university. But now I got the #1 school I ever had in my life. Like I said before, my heart said I was trying to run away from church. I ran away from God. I didn't know God's plan. He's planning for my life. You can hear me, I can speak in English, but I never really released it my whole life. I learned it inside the school. I encourage you guys, if you guys want to come to the Bible school, come to the Bible school as an empty vessel. If you come to a Bible school as an empty vessel, you can feel it, you can see it, but it's easy to you to accept it. I use this opportunity to say thank you to my church, my pastor, Sale Mesifoli Fantua, Masifoli Paia Shamato Kalesia, no for Tatalo Foli, Titono Shamato Kalesia, Mesifoli Family owner. I use this opportunity to say thank you for all the pastors, all the teachers to supporting us and teaching us the good word of God. Now we understand, we know the word of God is a perfect word. I've tried that tour to Faso, my foot and up for that tour. I've tried for Aila and Messi Lang with the aircraft. Yeah, I'm a real tour to a fact woman soon. Amen. Amen.
carry hope. Nane, sweetuna kela, someday things will work out for my good. I keep on walking, even when I'm bruised. The journey of life is not an easy one, but we do not lose hope. We keep holding on. So let's celebrate. It took up high. There's with the tears still drying in your eyes. 'Cause one thing I know deep inside is the truth. Sweet guys will all come through. They talk like they know how my story ends, but they weren't there when I lost my friends. Now I'm there. Sweet dude, now I fall to my knees when the fear comes in, then I rise again, feel the faith within. I'm there. Sweet dude, now someday things will work out for my good. I keep on walking, even when I'm bruised. The journey of life is not an easy one, but we do not lose hope. We keep holding on. So let's celebrate. Took up high. There's with the tears still drying in your eyes. 'Cause one thing I know deep inside is true. Sweet guys will all come through. We rise even with these tired eyes, hand in hand. We sing, we prove, everyone can learn to move. Someday things will work out for my good. I keep on walking, even when I'm bruised. The journey of life is not an easy one, but we do not lose hope. We keep holding on. So let's celebrate. Dance with the tears still drying in your eyes. 'Cause one thing I know is true. Sweet God will all come through. Amene te fa mafai sa papati me maanga na fiafi. Tau sa ngua me se fa fianga mata no fie. Ke tonu o vela le fala la me tatou te le tutula i mai ai. Leo fai no mai le la se ma tatou main course ke nei. Maanga na fiafi. Ma nei o tula i mai luma. Fa sanga le tuta o tau. Tau e masanti tau au o tangata nei o tafi. Ma fai ai o seki o masama ni tua mavale subusu de isa taramata no fi falolo mai fai lo palengi ya fatalo fani masitoni pe fa na la mani dalu sa o melo no ta na no ta to ta mustang de a ser mai por falolo ele tu mana ya mata mo fio mo mau me se fio fa fifianga le baenga na fia
Ya o kapena mai tātou tau mawhtanga. I whasauni mai tau sanga tōru. O sanga lea tō fitu I la tō. Tō tōru na senga le whaile. A whaile bola o stika mea mata. The green one. E whapero na la tele. Mea mata le ato le sisi o mama. A peo maua no stika ia na suma lea. A ne aila tu alu mawe a whailonga whani. E tufa ma se whanau. Yo lea lau saule. Saule ina visiti fia whaile tia. Ole Samoan mau. E no moa stika mua e pea se fulu stika. O e sila e se petalea sa nana ia ofisini fia whai mo ole se petale nei e fia. E ele fui ki le sa maua whapeu le lole ki o lau tāwale. Lea te tāwale lea pei o te whalonga o tupi se ni se. A whau le lole ki o lau tāwale na sumai lea mai se ni se lau ma lea onga. A te tau au atu le ki o lau tāwale ma lo whalalo. E se peta, nā se no te inga mo oe, pea uman nei au. What's the main purpose for you? Why you want to be educated and empower yourself? Are you looking forward to more or to elevate yourself up to another level? Or you want to stop here? Thank you for the question. I think for me, I'm only in year 2, so the vision for me is to, hopefully, fingers crossed, to reach BA level. And not only that, but be able to educate people within my own home church about God's word. You know, I believe that, you know, the verse for our Bible school, I know what I'll tell them, I know about food for them, but here, if I thought you were talking about Seattle, Jerusalem, Samaria, and to the ends of the earth. So I think for me, you know, it doesn't, you know, there is no stopping. There's always a way to improve. There's always an area of improvement. But I think for me is to educate my own home church. And of course, my generation. Amen. Who's the teacher that you love the most and why? Oh, I love all the teachers. But I think Pastor Kiki. The only reason is because he speaks, you know, I know that all the teachers speak with anointing and the Holy Spirit, but I think Pastor Kiki just has that very natural flow. You know, he's very disciplined, very strict. He doesn't do open book like most of our teachers. But, you know, I love the way that he teaches, the way that he encourages. But yeah, amen. I thought you say you love me the most. And now you say Pastor Kiki because he feeds you every day. Mas se pati mole a fina ya au sia au whailonga me. Te no nai te taiet, matu sukalati le maoi. Pata sia I male se le ni whata wale, whata waisau McDonald. Men, sa oni mai tau sanga tolu, I o le manole mo tau mori mau, sunga ia ropati, a so solo mai ia savai, Vena, kalolo, ia mai sunga permisi, kasi minute, ano whalalo, mas patpati mo sunga ia savai ropati. Lady tour, Tammy Moraba. God is good all the time. Ja, hvor morgen og fra taler nu for mig der med den nye tur.
Ia o tātou sila whai manua ni nea fiafi. E ia opa rea tunu ia o lea ua sina na ngalu. Ma ua i tea whanua alana. Ua sili mea fwoi le seu ngā le seu sa tā seu le tua vau. A ua sili ofe fwoi le alofanga tau tai māta pala pala. O se whawhitai i lea tua. Lo ngā ngaia e whamanu atu i lea li. O mea ma fwoi e tonu i atea. Ia whamanu i lona suafa pai. Whawhitai lea tua. O whai o na sopoloa tātou whai ngā malanga e ne vai ngā resu. Tari tonu e tele whita ma whingatā. Sao tātou uia. Ia e whaafitai lea tua o ia lava sa ia tūtau mua na tātou sāwhalau. Lea ua ma whai o na tātou whenua ai manu ne ne mamau. Whai sa moni maru lea fiafi. Awa i tunu lea aonga. Whaafitai le loto e lea li. Ia o nawa wanoa. Ni tāpena ina e lea li. E leo sa tātou poto, e leo sa tātou malosi. E leo sa tātou ilo. Ia o lea tua. Nā te tōwhia i tātou. E whita o le sawaringa sa au iai. Ia o ia whaafita auli. E rei whaavai vai ai leo la au kauna. Ma le tau mawhai i lea tua. O le e tono le aonga i te le se awa onga. Ia o le tangata whatau wa. Ia o au sa vai o pati. Sa uma le awhio anga o sa saai. Ia e whaafitaile loto i lea tua. Ona ese le mea sa mawhawhau ia. Ese fo ia wala sa pena i lea tua. E ulawa ina soa ina le sawaringa. Whaafita aulia me se fo ia o maafutanga. Motu si ai mai. Ia e whaafitai e lea tua o noa na tātou ola e lea tua. O se aonga ta aua mo au lo au wai le aonga. Whaatupu e nai pēa leo la tautua, ma leo la auna i lea tua. O alama o tātou whaiva ma o tātou tiute, tātou tira lafo lava i lea tua. O ia lava na te whaatonu wholau le tātou sawaringa whare amanga. Ma mele Filipi e whaava i poe sipumana tō. O te mawhaia mea o malama i le whaamalosi mai o ke wiso i atea. O le ala malosi fo leo le sawaringa, e tū lava i lea tua. O le ala tātou poto, tātou tira lafo lava i lea tua. O le ala malosi fo leo le sawaringa, ai mese o dawa unanga i lea tua. O le lua timo o teo e lua o na whai upo suma lima e wha uma isa mori mau. Ia e teo mawhai na ia mea oi ma le o whiawhia mai lea tua. O le whainga luenga e leise mea e maa. Na te vai mau tion wina ne upu moni a lea tua. O se wha malosi fo lea mo tupuranga taravou. Ia e maso e tātou o ina nei manu le whiawhi. Ia ofo o tātou wola. E au na ima tau tua renga luenga lea tua. Au wae leo se mea wha lea o ngā. Ko tātou tau ti ngā mo lea tua. Mana na whiau mana na ngā lue. Manuia le lea whiawhi no Yesu. Amen. Hallelujah. Lo ngā ngai, e whamu atu ia Iowa. O mea mo fo i tonu i ata. E whamu atu no sof pai. Lo ngā ngai, e whamu atu ia Iowa. Auane i ngalo se me tasi o lana mea rofo. Sa whio whiga ngā, mela ngā whaftai ngā ne whio. Ona o mai fua lewa tau numu manuia ia whamui moenga ma tau whainga sa whapeo na wholau mai fo i nei tō tau sanga. Ai whaise mo le mau e whataro whātua e le paia mo le malo tātou maftanga tai o le tātou mtanga luenga ma na lawa whono o le aonga nei rantus paia ia ma le sungai whawhengainga mo lātou watua ia ma tātou lau tātou, ia man maro tātou walau ni on pai on tātou
poto ma mo mau I fo ne fiafi io le ana tu la io se mo mau popu e tu sai fo I ma le awai mai fo I tonu nei fo I fala tonga ia po le hawina fo I lea o le anganga I le upo le atua e tom tau ai lo tatou ola hawina ma lo tatou polanga I le tau sanga ma le aso sa whaingata ona I se manatu tonu fo I ne fo I palapusonga mapea ta tonu mau nei o ye matatou sa papeo ne se tapua inga sa papeo no na wai mai ai pe fo le tātare tula I atu sa awala mai le lotu lea malosi lea katoliko sila fia fo ne ka le sia e wa maua o lātou talo whatotua o lātou talo whangare e talo ao e ila tutusi talo ngā mai lawa talo mea ai, talo moe mea umana o umana whamautu e o fwene a o ngā tuspaia e le maarosi fwene a ngā tuspaia ia peina le oa le lotu matoi o mai ia e whai tau tuspaia ai le malamalama le a onga ma le ango ma le tāua o le tonu na whiong pai le atua. Sauna tonu nei atu nuu ia makuta fwoi ma le tinare a inga ia le oro manue tonu nei fwoi a ka le sia. Sau fwoi la iere a wone naro le tamawhare nganga ia pastawe. Ia ito. Le ala e temi nei. Telo temi o matu sauninga e tupangalongo a le temi o la unga e whapea mai matu tamawhare nganga. Lo tangata I a whaunga ina ngā ruenga le atua. Ai lo tangata I tuai. Ai a whaunga ina ngā ruenga le atua. Ia wawa ai atu ngā ruenga le matoi kāre sia nātun. E rei se tasi o whauwhai whaunga unmaro wari I e ngā ruenga le atua. Ai wa ai whaino wari e matu te mafuta. I o koro whesa uma pe e ro wari o nanai. I o sua. I o profesa ngā matoi. Usau o wawa ai wa pena. E whaingata o whoro o langai tono o ngā ruenga le atua. O ngā le te ngau I e reise mea whaiono whatino I ngā ruenga le atua. No whala I mo wawa ai. Ai a mata roa tausanga mua le ruafe lua tonu. Ia, whapera la mahofau. O, pei o le tūle tauno alu e ta penga lo ona whale nganga o wānga ruenga le atua. No whala I mo whapea. E lese se ngalo walu ngalwenga le atua. Malo walu e te apalai ngalwenga whanga le whakahuta. Matua whai angu whakika ki apalai ngalwenga le whakahuta. E tanga I elo tanga whao. E iai lau sa mala I tongo lo tanga whao. E iai le ia fo poso ko penga. Inga ia wala au ko puli ao. Au wala wata penga lo whanga whao e whai ngalwenga. Pena le o sa mawhaina ngalwenga le atua. O te muso tale e te ngalwe tonu ngalwe ngale atua. Ai le se meo te whatimu I ngalwe ngale atua. Rana o sa le wale atua ta mawhale nganga I au e ito mo tala noa. I o te sia whaunga ina lo tangata e au ina le whiong pai ale atua. Wale ala nana wanu ai tono le aunga tuspaia. No wanu mare ngau I e le se mea. Matu ai le se mea o te alu ai. E mwhai ono o whaunga ai nei roni tangata ngā ruenga le atua. Ai peita. Pei whoi no whātusa tu le whangawhao. I ngā ruenga tāmuta. O I ngā sa tā pena mai, kanga ia sa I sa waru mao tono nā unga. Ina ia whātumutumu ina ina wāna ngā ruenga le atua. Peina te mina nei wo umatau sanga mo mua le aonga, wo mata mo fie. Umatau sanga lua, wo whātere inga. E o matemi nei. Ua matua whawhitaia mi ia le atua o no whamunianga o whapeo na a mai e tau I tono le awa tuspaia. Te mina nei, o tuwaia whapea ma rifi au e te awena, ta pena ma waila sa lea whaiatu ia, le aluwaku whanga le kokoso, aluwaku le whau, ma pena mea na leo ma whau wai, e mana au rifi au e te au, alau e mea ta te lawa ta pena i a wani whini ngalo le atua. Peina le tulai e tulu lea fiafi, e mule atu isa ngā whawhtai se o mātou ta mawhare nganga. I whaunga ina whoro ni tangata
E a foi ai, e a o ina foi da fiong pa ele tua, mare ngal benga le tua. Ia le ngata leo o le fala o te ina la fiong pa ele tua. E mo le toi sanga fa tai i le pule ala mo tu sfaia. I le ngata leo i sunga fa fingai ngalo fa pena o ina ma tau le tau tau sanga. Ia o rewa tau nuku man ia fa mo sanga pe ona awai foi le fa mo sa fa ni tsa lava e le temi na alu ma kau keep up ona o le mafo fau foi ngani o le mama o le mesa no no foi ia o te sa mai o men tue ia ma ngamba lo le ngal wenga sing mai temi ma lo wai ko e sa on le ka fa inga ia kau mu mai e fo fu al pisala wa a o mo wa temi mo le foi o da Pese tēninga o le wananga sa tu to ai lo ia o au me le tua mo tong fai. Al fa tai le tua le wai u man mia tong fai ma. Le mo le tela fa tai ta mal fa nganga le nga tele o le bon tanga menga ia nga tele o la dolo pis ia la to long lang ma le tato lo talo fo ia lo au tawina ia halong tang fa na fo so tato tu no fo ne ia oma. Ia se whaalu o le whaafatai e mo le toila ma whaafatai si o mato e kāle si a pen. Ia le mamosiona. Ina i o mato tina matua. Ia mtawhare te tasi. Pa i o le kāle si a. Ia tono fo talo fo ia te matoa o le whaimaro whanau. A wale o tawina i tono le whio i tono le aonga tuspa ia. A wā fo i le poutu tono le tatonga wena. E mora foi nga fa taisha ma to ainga ia so son mai foi ma le talo foi ia le wai man mia pauna se ma pu wa paiona ma le nefia fi ai man mia vo fanga ka so nefia fi so fu ma ia man mia Hallelujah. Hallelujah. Ave sau pate via ile tua ne ya fiafi. Fatai. Ele fai kitia le nganga fatai fo ile tua ne ya fiafi. Sulai nai lo na lo fa ma na ngale. Tuna ya tile ava mat falalo. Paia male male. Sungai fa fengai na morato fa tua. Mai se foi sa bo poto le nea fiafi. Moli maua tuai. Ile mafuanga na lai ono na le aonga. A le ase mea o na o maua mai. Yo di ngai fo ile tua. Fa mai ta vita. Loa nga ngai e whamanuati a Iowa. Aua le ngalo se mea lo faitasi. Ai atu ina atu mea umai a teia. Papenale nganga mea fiafi. Wa me umana foi na mai ele tua i rofa tava amro bye bye. E fo ile ai fai ma de ino le tua. Ole mafuanga na rai ono nau. O te alu le auna. Sa o tilo ma o va ai i tukulanga ia mai se foi o tamal tina. Ile nau ile maftanga. Kot kutonga fa kelsiano. E ma futa fatas. Sa e chala ngona. E tau ono wan se fatu ina ile nganga paia. Che yo sai ili. Che sue. Ina yo malama tiki. Ya fionga paia le tua. O mafuanga nau. Yo na wai o chalu le aonga. E mo moli ai la le nganga whaftai. Ina mato whaifi au le sunga ya pasta tani lima. Ia whapea le wharitua ya tula whanu. Sa whapea o na tutu marosi. Tama marosi. Ia o tama whai na tama whanau te tono leo. Tama whanau onga. Whare tua. Nei a fiafi e mori mawatu ya rofa mlana lei o le tua. Tele mele lei wa ina le tua e loloto. Ioi,
O malama ia na fio pa ia mori fo i fa te kele sunga I faya onga sunga I fa fengai na mafale tua sa rato wa o tawina me fa tau wa o tangata fa te kele fa tai mo le upole tua ai mai se to fa malos au tima inga tai o le ngawenga mori le nanga fa tai awa se manatu ina ya fiafi mane au marfa mai o le a se ngawenga le a se fe au fa peona para winai ele tua e au nai no fa tau vai to tono le kalesia ko fa peona au nai talia mane nanga fa tai talia mane nanga fa tai le a fiafi mori a trai fa tai kele male fama lori ne ya fiafi e paia male mamalo sa lo poti ai mai se sunga fa fenga mo la to fatua ngona ona aso ne yo te aso na mo hoa e fasino tonu le nei ma to sena ya oro fai tauria fai no si foi mole lumana tau fai ya taro na vai ni fa moi moi nga pai ole tua e fiso san mai fa marosia fa taba na ya fa wa we pe na venga ile ava ma fa wa no ne afia amen amen ya John wala na fatalofa mana ya yo ngal fa yo John bawa la betu wala fa sanga uma mai la fa kumboa ya fa umye tu amu bawa la betu wala kumboa ya yo le tua yo no koloro chefu ya na uskola mai ni Australia ni office umriba amen ya dia le tua Io nada tu la ile nei mai ngora fiafi fa se ma to lu afisi to minuti ka to ya lu tai sili mo mo da se ma fua mai fa penao no e salva ile au ma tu spaia no winga la se ma fua ma fua le ben fa Sofia ilo wa no tai ile au ma o tau tino la fiafi nei e fa mo fa pe sa fa ile au ma KFC Dua sa fa ile fa uma ke bocha Samoan malu tama fa fia o nana tu pela mo na ya ja o te fia du ya o na o tala no ya lo tama fia du ya o ma tu spai la e fai singa fa le tonu o te mila ale un fa le tonu te de mal lama o tu spai te mila o me la ya lo tama fa fia sa o to ta ave o ya o ma mai lo la ya fa o ma to ya o ma le o ye te mile ile mo o tonu singa o ma te mile ia ko e vi ngai le tua silo malua dala simbia ngana mo ya wa pa ngal be le fi fa mo mo ia to singa foi to ma fa na uri pot le fi o mai ya te le yo me ngana mo ile ya o ma to tau sama to su no tau su luang tau ku tau sama jas Dongo winga e to fuana fa ya o ma masimea nga dongo winga ma ku mala fa ka vi mai ya makanga lo ko fa lo di ma lo ia ka komo le la sau ma ku mala fa ka vi nga e fa le lo ye ke me fa ngai o le ku ke le da me nga mo mai ni ile ulanga ile ya o ma isimea nga mo me la ku spa yo le nga ka lo malam lama ku spa yo lo mal ko me ma ka ki al le ko ku spa yo o fa le ku spa yo Bae ola ka ki goma. Ka wa ngar me ke lo le ma ko ma fa ma fa fa. O ka ma ka ma ba e ku spa e foi u. Ma ka ma ka ma ba e ku spa e ka u. Ba wa ka ku ma ma uma ke se sa ka ku fa ri ma ma ngai pera ai ki na. Dong dela wa o sia ko da fa fini. Simi ma mo me ka le nga fa fa la mo ke le yo ma ma ku spa e. E mo le nga fa ka si mo fa ya o mo si mo fa fe mai ma. Ya e ka wa la ba le mau biar tak umai dah aku supaya ini ngakai kedesi tambah air ngapo ia tak pengaku yo ngah kau boleh usah beri ya mesti aku tak pengaku mau melihat
ia e magai lava lo sunga la mus paia e vai foi ngai afi ia e kiranga vai ia foi o você na kasi numa ia pa Sofia elo manga ia mus ngai oi ia pa penga sa la uma mus paia ia ele se manguia mo lau te na manguia le pe fikira mo ia ma sili mo mo ia la me la fa ngai le la mo uma la wa oma o la me la fa ngai ia la wa mus paia le mo e met maka dia la lenga u mai la fa ka vi mai ai sun mage ka sang bo bo se yo mar ka sang ngi pau ya nga ya ka ko le papa le sa u ni fa vai la fa ka vi ke mo ke ni ka ka su mu la fa ka ni ai ma bia la fa ka vi fa pe na ke ni ya nga ma mo le ko mo lu fi ma amen wa ke mi ngai ya le la mai ari ya fa ya le tu la no ole awa ia le mo yo pe fa wa yo le sila nga me ni ba nga la fia yo le nga ma unda yo ma to le uta sa to mi le ma tu wa ile tu la fia fine e ta to fo yo le wa ala la ma ile ta ma ko ta fo mtanga benga ia ta to no le la fa wa ma to sa fa to sa fo to sa nga le ia mo no le ni no le tu ma le nga fa wa fa ta
Mato te momonia kwai. Mato kwa kaitelea. Kaya uma. Tato una mato. Malawa to sama momo. Ya o ne to sama. O sila sila. Rama mo. A o ya se ano. O se kalesio. Mana o ya la siwa yo. Na o baliwa na o ya mato. Hey hey. Hey. Audi.
Terceiro a nossa patente de facilitar a nossa todo. Tanto facilitar a família do leite a mano aí a mano é fácil o TM59XA o Fort Territory. A pelo sabe a família lo monomia sia a reserva pelo pacai o colocar isso a trabalho o firma a família TM Lima XK Fort Territory. Amen. Amen. Mini. Atau mini favela lebih ada mana tu? Aisi. Raftai dia tu mau malu mata kufia. Mana ia lekor malu safar orang. Paulo ya Timoteo. Ia kalau fire dia orang Malaysia sia Malaysia itu. Kalau ya sia dia tu ya tu. Walau na ngalo oi kanaka ai ngalo oi le tu ai fisia le tu ai sau le fai la vale fai tu tanto na ngwa le fai ngalo ao al tasia kanaka le ngalo ya te o na ole tu fa fai sa pati le fia o mama te ti ya basi ka ko le ba ta so si ba ka to ko klamen ka to mai mo ka sanga A.O.G la to foi leu ta o fa bas ela vai o foi la to senga fa mol e ele ta ta que são uma faz que para me bata foi na suma no meio é o fa na solo vai mol magol al A.O.G fa mol foi aí fui fuquilha para pelo trabalho dela talvez o outro fa mol ele está no sofá, mas ele é tiara lá. E ele trouxe a fiaf e o etuano, ele fosse e o lue magono era no que tainga ia sua la ferrainga ia fiona ia fumono, saupo ia mafatua, se desafues, tatai. Até ali o lara só uma taio o algo. Yaso sa kata ira wale lokure wa yaso sa malanga tu ai Kristen ta ronga sa ai mo fa lava faftai La sunai wa ve o e fa mali fu ave yesu fa mali fa o lo lama ko le to la mata no sa mali tai mo fa si ia ole aso su fa se te ma ia lua fe su mal fa sa talia yesu ave mali fa ola la te tai ma su la fa la morta ai mas para ter uma latinha eu se canata lofa ya Yesu a oida marca oida le para tu o mogo foi do ma le fia até sei mais possibilidade bem fate te le aí o maso ele a cada sepulcro mas para na catifa a solver tanto que ei no fala o famole mas para ter mole Yesu ya lepa ya la dia tu sai mas famoi falou mas pat boia. Good evening, everyone. Okay, there's only two. All right, I'm going to make it quick. To God be the glory. To God. He has done.
decide what I've learned, but I speak from experience. I speak from what the Holy Spirit has been poured into me. But I'm one of those honest people that I'll tell you straight up. I'll tell you how it is. Coming from the BA class, it's been challenging. I'm not going to encourage those who have not gone through the certificate and also the diploma. I'm going to encourage those who are currently in the school right now. Go for gold. Don't look back. We fall so many times, but it's the mercy of God that's kept you. It's the grace of God that's kept me. And I thank God for our pastor and principal, Pastor Lofi. Kiki Tolo Papa. Kiki, thank you for your visionary. Thank you for being obedient to the call of God for this Bible college. Thank you to all of our lecturers, the staff, all of our classmates, the school. Thank you to our parents. Special thanks to my senior pastor, who my direct report to is Pastor Omatangian Taulafo and Taletua Lima. And I want to extend my big thanks to my mum, Mama Pepe. Keeps pushing me. I'm going on to 46. She still pushes me. She still encourages me. She still lectures me. I want to thank you, Mum, for your prayers, for your dedication. I thank you for continuing to fast, even though I failed to fast, but I thank you, Mum, for stepping in. Thank you to our school captain, our class captain, Sam, and all my BA class. Can I get the BA class to stand up, please? BA class? Oh, just Hawaii. Thank you, Hawaii. Thank you, Stefan. Thank you guys for putting up with me for my larrikin. For those who don't understand what larrikin has want to be funny. I've learned so many things along the way. But I want to encourage those who are in the school to keep pressing on. Keep pressing on. Keep pressing in. Don't give up, don't give in, but keep on going forward. And this is a special thanks to this one person. I thank God for you. I pray to God for you. Been fasting for you. So if my wife is out there, I need a wife. If you're out there, come and see me afterwards. I'd like to thank everyone in the name of Jesus. Amen. Satu Yesu foi isso especial, eu uso mai. Ya, te fatalo fatu swafa man malo Yesu Kristo. Fatalo fa sunga fa fe ngai na mana to fatua. Tina matama matua. Fe ya onga, te mai ti ya onga, fa pe mamalu avara dia ne afiafi. O o Leone Sabrina Stowers. O se tasio te mai ti ya onga mai pasenga PA pole tasanga fa. O te rotu na maunga siona, o lo ilalo mātou tainga, the handsome Pastor A.O.G and his beautiful wife, Lolo Faito. Yep. Te mai te o le motu shara, o lo te mai sa mai sa longa, ma lo tina e sa mai sa lava tai. Ua vealo nei leo whatau va ai whai masui o nisi vaenga o mātou vasenga, a wā se mon maupupu. Lea remix aku, lea ngana ke hoa. Se atu se upu po se tala, ona whase la ia ura tina. But there's nothing wrong with that. Youth and children getting disciplined at whatever age we're at. It's written in the book, A'o, e re tamai tūstamlo na ala. A'o ina to ina lava o ia, e le te ese ai. Please don't look down on your parents when they still discipline you. I am in my 20s, and they still discipline me, and I thank God for that. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you
to my class and to the committee for the opportunity to stand before you tonight and bear a testimony of my experience in Bible school. But first, a short testimony of how or why I ended up in Bible college. Just for context, I was raised e whakasa most of my life. So the shift to A.O.G was very, very different for me. It was a new experience. The Sundays became very loud. So one Sunday during service, during the Forfolanga, Pastor Awe said something along the lines of Bible study, and if you're keen, Monday night. So in my head I was like, okay, Bible study, Monday night. For myself, I realized that I take the time to work around my hobbies, take the time to take days off if I need to go somewhere. But then I noticed that when it came to making time for God, I was like, I go to church Sunday, that's enough. So when Pastor said, Bible study, come Monday night if you're keen, I took on the challenge and I said, yeah, I want to come Bible study once a fortnight, once a month, however often they do it. We get into Monday night, I asked my mum to take me, and all I can hear is blah, 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 Bible college, blah, blah, blah. And I sat there and I thought, my idea was to come here once a fortnight at least. And now they're saying I'm going to spend 2 nights a week for the next 3 years of my life. So to me at the time, it was a mistake or a misunderstanding, not knowing that this was God's plan for me. I think the encouragement for tonight is for many of you out there who are like me, who make time for everything else, but check if you're making enough time for the Lord. O la lu'i mo o tō a talavou, e sa iri mo finangalo li atua mo o tō olanga. Tu atu o tō ta leli, taini malo si angala na ngwenga. None of us are perfect. I'm sure many of us in our Sunday school classes right now are going through a heap of people that God used, some of them being youth as well at the time. And when you look at all of them, what do they have in common with us? They're human. They're sinners like you and me, and God used them for great things. O se mama sani o whaalongo e tātou for the youth, Timoteo fast from Lua, let no one despise your youth. We focus on the part where it says, let no one despise your youth. But youth, sometimes you despise yourself. And don't do that to yourself. You guys just gotta trust in God's plan. Trust that you can do it. Don't be a barrier to your own strength. Don't be the reason why you can't strengthen your relationship with God. Do not use your youth as an excuse as to why you cannot, but instead a reason as to why you can. The youth of today are our leaders of tomorrow. Samoan Assembly of God Bible College, thank you for a valuable 4 years of my life. Soifua Maria Manuia, Ono Yesu, Amen. Hey, hey! Hey, hey! Hallelujah! Yeah. Ole montano il solo lei al PA e poi se fai fuori in mezzo sana. O non mi was ya tsumawa mis fati ito. Ya marinu leo fena sangone. Salno roba ya maritu tane ya maritelo isino e le fiata wat. So I'm standing here today. It's not because it's easy, but because it shows God has been faithful every step of the way. You know, I was so worried about taking care of other things, taking care of my mother, the ministry, and basically life. But God kept reminding me
He said, Noah, you can do everything with Christ, through Christ who strengthened you. It's a mawhaia mea uma I le whaamarusi mai o le tua ia teo. And his strength, I completed 4 years without failure. E leo se taufu turinga whaingo fie. So a lot of us have been testified in A.O.G. But I tell you, there's a lot of struggles in there too. Looking after families and trying to, because Bible college or Bible school demand your time. So you have to be committed. And so tonight I'm not going to go further from the points that it's already been said by fellow students. I just want to acknowledge the teachers, the pastors, those who travel to sharpen us, shape us, corrected us. But one wise man said to us, the more you know, the more you don't know. So there's more out there to learn. In the name of tonight, youth, if you want to study Bible or want to know more about God, we have enrollment forms and we love to see you. And I'll tell you, God carried me for 4 years, and I promise you, God will do the same for you. I went to Fefe, I went to Paraai, Whamoe moe mea uma I le tua. I le mata o senga, whawhitai mo mawhitanga, whawhitai captain, whawhitai le mawhitanga ma whanawhana, whawhitai le whamarosi ai tēne whitai ma so wā le sawalinga. Whawhitai fo I nei tina, ai meise fo I la tō uma sa angare nei, I le tausinga o le mata o senga. O la tō tere le mata o senga, I whainga luega, tūne le taimi, e o atu a marifia ai, e fia ona, e a ona, a la e lapu fo, pa le mone mongama. Whawhitai tere lava, I a sala, tina matua I a sala, ai mese foi nei whare tua, ai mese foi e tua ngane ngā mila, o le waainga o le mate o senga. Whapupus whanatalanga, o le aonga tuspaia, o se whai unga siri lea, na le lei na o whaia mo loo mo langa. It's the best decision that I ever made, and I'm pretty sure tonight, after tonight, I hope the Holy Spirit prompt that thought in your heart, come to Bible school. It is what for Yesu. Amen. Smile at the storm with Christ in my vessel. I can smile at the storm until He guides me. The lady tour, take me more. Amen. Ia mumono whawhero iatu so mamalo Yesu Kiriso, tātou liki mo le tātou whaola, so whalawaleo whaiwhero tātou toi mafuta, I le neifo I a fiafi, e le tele na wase le whamtalanga o na umo o na whatalofa atu, le tele o mātou senga pe o na iai I a wau, o le sui muli lea o le senga whaiku po le tausanga PA, e whaifo I masui o se mātou wasenga I lātou o le maua le avanoa, e mawhai foi o le tūlai I le lea fiafi whailoa le nganga whawhitai. O le viinga man whawhitai e foi le tua o na umwhai o na whaiwinga man manuia I a le tau mwhainga foi sa iai, mai lava I le whātaka tausanga lua afe lua tasi, sa ia o mai I le lea fiafi. Whawhitai le tua o mwhai o na whaiwinga man manuia lewa iai le lea fiafi.
Mo le le nga whaatai I sunga I whawhiangainga. Sunga I pule aonga le ngata po I lea I le wasenga o whai aonga ai mesa o auna le tua mo lato whatua. Ai le I whai atuna mo le mawa se tau tupea ia olo I moa I o lia Samson Wao ia olo aona nei I lalo le wawaainga le sunga le tai o pulenga le sunga ia Pastor Tito Puleai ia ma le whalitua ia tala Puleai ia masomato e ka le sia e peo na o whaatai toi taimi mo o sola ia na uauna e ngata fo ilea I o tātou mafuta I whamalana uauna mai Samoa I le tai e Samoa ma whalitua e masa fo ilea ia o nisi fo o uauna oe na ma whai fo na fisosoani mai I le olanga o tau whai fo I le olanga whaaleanganga o le amatai nora mon maule nei a fiafi ai o tele I saui au satali no whaalonga mai Simon Mawia na o saui au satali le tau sanga lua afe se fulu wipa ina lai le umi ati o mātou le iei le vaenga le tā ua I le mata upule na umatu le na mātou whana nau whafo ia o na sue mai na I o na mātou avanoa mātou te o mai ei fo I nei atinu ia e whaftai le atua ia o maola avanoa whai fo I o na o mai fo I nei atinu ia ma vai fo I mata mo fio Australia au tali sau Australia o lau tana le whai le atua a whai e te sila fia o te au ngā I lau manuenga I Australia whaatanga la I o Australia ia a whai le ai ia wha malu lo le le au Samoa ai na o manuia mea uma I so to lua ia ngata fo I lea mal whanau I whai malanga mai loa ia ewa ia lea fiafi o talo whaftai le tua o na sa lilo I manatu o se taimi le tula ia toi fo to lumo whai whai wina ia tau sanga pie ia o ala ma manatu o tanga tele o whini ngano leo le tua le lai fo I pele vi inga I le tua I le lea fiafi mo le toi lea ngang whaftai le nau auna ma whatua so mato e ka le sia pakli o na o tau nofo talo mo le tangata ia le ngata fo I lea ia wana au auna le stuna ia o le ma whalitua ia so nungu la te moenga mai Samoa ia la ua fo ia na fofo ina le nganga le olanga wha le nganga ia o lai titi se ia matua ia ma ese mai whai le to lua ia masaua ia whaftai le tua ina ua e ui ina le reina yo matua lo tina ia na amia I le tua I le lua afe se fulu valu ia o se o tama I le lua afe o se fulu ai o whaatai le tua ona o le whiompa ia le tua I le tula fo ia le tua I la tō e o mātua oti o le nganga whaatai le tua I na o umana I o mātua e lo iai ia na I o ainga ai mai se ona o ona o e fo ina sosoani mai I lo langa ina ia o lava I le awa tuspa ia le whai whaawina manuia Whaptoa tula o whaftai I sio tō lua ma sia whanau. O ne le whai mo fie, le tuua I lo sio tō lua ma sia whanau e la iti, ia e o sau la o tuspa ia I le teilo aso, o le teilo taimi whainga luenga sau, a tuua sio tō lua ma sia whanau. Ai o whaftai le tua ono lato sosoani ma le lato support, ia o whai fo ene whaewina manuia ia tam whainga fo le tau sanga. Se mātou masenga, whatua ia wai ia le ngata fo lea ia o tina matua mātou senga. So tele ia I ngai tina matua ia taibani fui maono, e seta tamala, ia e mase fo ia tina ia Lilian, tina ia Faitele, ia ma nisi lava mātou senga ia le sungalili ao ia pe, le ngata fo lea o sua, ia man nisi fo le uso la to ia na maso o wai fatasi tau sanga pie ele fai mo fie pe ona ta ua e nisi mo mau sola ele fai mo fie ai fa mo me o mai le tu fa tai le tu na maso a mata ile maso tau sanga mo mua ile mata o politu sanga wenga na maso a mata ile na pa ia ai na o fa wina maso tau sanga pie le fa wina fo ile tu sanga wenga fa wina man wina me uma ile fatasi mai o le ngana pa I ole vinga la le fo ile tua ele Paulo sau mol maule le fiafi ia e se wala o tu macho senga
O le wha ui ara o le mau no lo tawhatale atu matou senga se I lainga mai I matou siva ma matou pese ia alea a more matou senga toi pau a leo tau whaalonga mai leo ia matou stai mai o na agu ala I o tangata ia o le whautuanga nia fiafi mo I lato umo tolo nei whale pe lava se meo e ngalue ai se wha maalosi pe lava se meo o e ngalue ai pe se whatawai tau lango e ngalue I le nei vai tau o le mea sili leo ma se lui tāua le ia tia o mele au tispa ia o le ngalue ma le nganga maurana pe le iloa mai a o tangata a lai sila fafonga o le tua fea le mea ngai ke ngalue ai ngalue ma le wha maoni ma le nganga maurana e le taimi e si tia I o e le tua amen ia o se mole mapupure ni a fea pamanuia le Solo el lado
te whamawhaisa patipati mea fiafi. Ka tonga lo ka tele se, nai ngau tate pokalanga lo toi. Leo nei whailonga whapitoa. Io sa inoanga whamanuia le tātou presidenti. Ia ona pōlo le tātou pō, tonu na o mai pere o sai. Io nei toi aso nei mua piu tala al whanau o mai atu. Ia ona mai a whailora ki to sama nei tula fiafi. Tonu ia. Leo tātou ho mai mai whapitoa le sunga le tima ki te mitim. Ia mo la o whailonga mo nisi fo iwa la o sinafia. Ia wanga waa maala ngā tau. Ona whama meina mai le tau whaina le nātou sanga se i oko mai le nei tūrao le aso. Ela wana o tēnā whālaro sunga i whawhengaina i a oe. Ito i a whakawhai sunga i a manu, so pō. Ia mara lau proklame mara whālaro whaftai. Hallelujah. Praise the wonderful name of Jesus. Te loa ne e whiawhi o Bela Whala. Ai o se au lau tāua nei e mōre tos whaftai i le lau mua, i le sumai pule aonga, sumai whai aonga, nese whai o le sumai te tai o au, Samoan, sumai a Dr. Tavita, o Whaitua, o le I want to welcome my good friend, Dr. Alan Davis, from Canberra. Thank you, sir, for your heart, for giving up your time to come and teach in our Bible school. May God bless you, continue to bless you. That for your Oma, the Sumaya Dr. Anthony, Dr. Mafuta Niafiafi, or Pastor Nikki Marcelina, Hatai Tofodu, Oni Yasena from Melbourne, and now so sorry, my dear Oino, PA, Mesero, for your Oma. Sa oina na whionga le tua. I o se vaenga nei, these are some of the awards for students in our Bible school. Now this is the award for Tawinti Aonga, Sama Wawai, Tono Leaonga, Lato Tawhai, Lato Ngalue, their character, they show while they're in a Bible school. Amen. So, the Fiafila Lay, that they tell some Tarana or Tatoten, Talato and Tulor Suma Yahweh, Yamole, Tolawino Tatu, Failoma, in the Nefiaf, our nearly two, God bless. Ya, Molobino, the two of Tunua. O Bela Whala, e veritai tonuma ua taoto i taotonga le leita ngā sua nei pō o ngā awa te whia tausami ia e whamao mai whale. Amene, ia, ia lili, tai le tua ua tau manu le nei aso, lewa mamoli atu le ngā whaftai e le sunga ia manu, ia, tu sai fōi o le nei whai whamoi moi tele, ngā iai le whata ua le nei aso. Today is a day of all the graduates and families. We all come together and celebrate this special moment. Tai rai le tua ia Noa, e ona iai ia, o le mātutura ia tu ia o nara mesu matu le aonga. E o te lo maua nisi o whai aonga pitosili na le fiafia e tamiti aonga. Ona e whaisi tino le lei o le lo soatara. Ia e whai foisi pau. Ia e whātai ona o le onsai, whātalofa tu fōi pe ona iai, leo whātalofa sumai fōmai, maulunga ne aso. Ne sumai fōmai, mai Samoa, mai se nisi o Roma, mai se koe senga o whawhenenga, ma sumai whai aonga. Ia ile titi le ngā whātai, ma nei a pefo me se ne aso, ma nei a lutau e ala i mo mautau tinonga. Ia e tā ua mo ena e wa tupu ai lo loto e te whia aonga.
e lua taimi na ke vai kai mo le wati ai vai taimi o le atua la vai taimi o le wati o le kele o le kam fa paleni ai vai taimi o le atua I ke wa pasi lo ya le siri ta ua e talia taimi o le atua mo oi le ka ko fom si I ke lo ngei o le aso nei la ke le ka ko fom si la ki mo moi le aso nei o ma wa e mana o ke le skala ka ko aoma le lu manei le voy a itu si al me singi le ya atonu e te sa fa tau ya na le mata fie ole la mua le wa manino le wa fai lo atu ya tema ma me au malava le ya sole mbelo tatu wa aunga ya pe sa no go suma pule aunga ya e lo su lima ina to la fa u le certificate le sa ya to fitu diploma ya to se fulma le lima le oye ya se fulma le lima le PA o le fai ato le aunga le terminei pe ama le ono suma lima le ono suma le ono ona ile fa ua tau sanga lua ya le munela na tatu wa aunga le yai ya e pe ona ele mele me sipatpati ya ile mai tawa I foi le tau sanga atoa ya e fe wari ata mati aonga ya olo ma tuni mata ya foi ngai winga e foi nisi wo ma tau sanga mo ele fa ora ina lava a como e tau sanga lua ngi fa ora ina la ya e pe ma mosua ho le pe ka fe lo ya kuyai ya to me o mane le si tau sanga wa tu la le ya se yo ana uma tau sanga tolu ya e pe yo na yai ole baba be mesitala ole afia fine ya batu le na fatai kapteni uma usena mas bat pati mo kapteni e ko fa kapteni e ko fa usena male kapteni ya ila to ya sa mafai ona la musua matu marosi ya e so swani le sumartini ya mese fo so vai ya e pe ole so tainga ma me uma la vetono tato wa onga ya pia filana ne ya la tau faiatu ma ua ona na fiva to ata lu ma ile sumartini o ya le sa le sisi le fu au sa mo fa lo yesu ma la uli ya te lo foila e fai si ka ka me aro fai na malanga me mai mai sa mo le la ki mo vai le fia filini ya mo ila to wala tunia ala watu sunga kapteni o sena fa le sunga ya fata witi yari kapteni ya le sunga ya Tarsanga Kopal ya kalau sunga ya tito e sumai ka mole tawawino mole tu le nga fatai ya sunga ya falongo wei falongo ya male sunga ya sem wow ya la tongia lewa la tongia ya batu le nga fatai o me alofa ma ole ya be ku te chorua na o to kama ya uma traile vai mas con traile papel la suma ya no ya la dato go mai masena dai tasi ile mai tawa foi o kele masena ya tamai ya o mai tulanga esa kami ki ele papel la wa pele ya mawa au kami ki foi le penga o mayo o fiololo yo langa por aí le leike ya mau mange ka usanga mo ta usanga mo ba ke le pe wa o pula faulinga pe angel o sui o langa ole pero mo mola le la ka usanga mo ole tamati ya o ngale ke no le o vai kula ka mi ya o ngale o mi ku ke o se ko ya o mai le fo se aso ngamis ao yaile fasa la wintia ma fama ore kamiki kia onga le mo ma ya kapena fasa kere lo pora ko mumu ma kapena ya ile ko mumu le na ya ke lo le la balawa tu le sungai alof
sungai puyaonga lama ke lo fi ke puyaonga tu ngaka mit fa bea ya ole kamata lawa na mawa ya ole sungale atanga lo pos ya ia tato mai tau sanga lua ia tai fa pe foi le winga ole ka magi ki ao ala ole ka magi ki ao ala e fai si babe mai kere la ao e ma maule me la tuai tau sanga lua ala e kere me babe mo ma ke o ko le ba mai ole ao ma ai ao ma foi ao e muri a Ol mela maka kalmo por me vole fi vai ko rua. Ol me vole fi o se aina. Ya ole tinale ya fi ese. Ese ta pau. Ya. This is my scene. This is my time. Ya. Of siya masenga ke ufasia maoi masenga fulano wa ne mo ni la kukongi ya ole tau sanga to ya ole ngaka le se o ka lo fa yai o e o kia loko vai la ku ko le sia so ole kapiteni masenga le o lo mama i foi le ai ama ye mo fulfare le la a ole ngaka le que lo por fefe ya u va le mara e va ai ya la kwa yo ko ore a uma ben ai lo ga ka ile nga fa malos au matua ya le sungale ya pelenise sauri I see you going everywhere. I control the Holy Ghost. I control the Holy Ghost. Control the Holy Ghost. This is my season. When you move, I move. Yeah. When you talk, I talk. Oh, Allah bahaya ya kamu. Ile manusia semua berlawan. Ya. Oleh tahu sama fa. Oleh nga kala ole tas e uya na male mai so uya no sengale ya ile le kwa ho fa talanga mo atu le so if mama fo yo le tinalia ya ole tinalia ya ese fo yo na tau si yo ile a oma na oma male tinalia kele yo ita ale nga fa fa ye cha ole wo fa ai kula na pa awama no si e fo no si ama mo Pertua ya wak Yesus Iya lagi. Ini siapa itu apa tua? Apa itu kan serta buat teli. Oleh jangan cah mau lalu nalu tua lupa. Oleh upalangi oleh compassion. Generosity. Porque ngakai lu ngalu ko wangalilei. Lu tua lupa. Inawa ilo ele fartua le awa. Behind pili orang manusia. Tausang le lope nga mai a pili o mai o ai mektono po fe mau ye fa no la china ko keli o mai lo na kala ya mau le la to ia pili al mato senga i lua mana ya le la mona fa ma to se tala
O lo mga umiagi sponsor sa kakao. Sungay pa pengenga. Nasa lain apa ngai huli ngai po. Mga oi paisa sponsor mo ya o ngalu na bia. Am bia huli China kem kisa patua. Amuelu. Ya, lela uma. Di mana pun dia bangun ni, bayar mak aku mangai mambil lagi, mana umur dia uma. Ya, aku mulai kau kira aku fai au ni. Ya, ama kalona esumai kusi mere na sponsor ngai dia uma dia tak sangat. Oleh si fai longa dia es soai, or tangata dia eselo na tau mafai. Leva pe foi lele e ya uma pe ma. Ai baba ilava matualo soi fua tau mafai final. Mai al kau sanga mo le mo fa u la PA inga mo mo PA le pole a u gai po mulia ko kiki fa se fu fa ka ro fa ki mare ya amen o lo la ia le la mo na fa tai ina mo ausia le na sanga o le tau fai mai mo ni so mo ma e le se me fa tai le tu o wan sa ka ko ke o so le mo ba o ko o so la amen o le tinale ya e seta Tasia ni petoi lua ya oi foi dei mo so fai longa ni o ya aka mai pe ya ma dan ka ko ko fei wa fo amen ole se vai longa le ana baba ya yo to senga le pe sili to le ti le au to fiti mai tau me o fai mo senga le to no le au fai stili Tele o mea e ta penanga ma so soani ai nei fa mo ia ele I fa tu lima la to nga e tu sai foi o ia vai ma ia la tinale le senga le ele ta tu ma o lona fa ma ike mele le ma longa loko kele wa ma fu ai ona baba ia fu ari ani e tono le senga le pe ona ta ua mai lava ta penanga nei fa mo ma le tele o va e ta ua le ona ya leo mo watinane ya tia faroma leo benua kama musile tini bao leuto uatawai o tabalega leo sisi fato wasila ya koi kasih me alo fare ya be ni ya banua partai tu sumal pula oma ya te lor me alo fare mas pat de la fare alo fare sumal pula mana tua e pega no oma awale ver per tua ya dari kacono lewa tai wina ma wa chiche a mesonisio vai na ta wa ya
e whaatele ale nganga whaatai o no mea uma. Tai ao le kako vi heso, tai ao por whaatai tainga. Me silo mantu atu e whaiala i le parsal mamosiona le tu la e sifuma le lua. O inane la whaiere tātou whaatai tainga tai ao. Ia, te loe le foi le asale, e uko e whailoa ko sunga le MC, ia le asale tu lai tasi tātou sauninga. O le aso e tātou waonga, ka e fia aonga. O le aso ko sunga le lua o le masinga le nei. No inga pea ma le lua vai aso, ona toia ele o tātou waonga e peo na iai. Ia le la uma atu senga i e lua PA ma diploma. Ia o lomna o lies tau sanga mua e whawawa e foi tātou waonga e peo na iai. Ia, anga le mai le tua e toe ma le nei aso, le a foi se lape o le maa o nanga ma le uso nei. Ia lafo e fuma wa tele, ia alu ma le fia nei aso whaangalo ni le anga o le au nanga. Ia e toe fotuai si tai au ma lama. Ina ia manuia whaiva o tātou waonga, ia e mese o le whamoemoe, ma taisunga te tai, ia e mese o le langolangoina o le tātou waonga, e pe o na iai ni aso, whamawia mele tua o na Yesu, tātai. E tātou leo le tātou o mai me, sigu i o le tātou whamoemoe, e me tātou te le tutulai mai ai, whalo au, tu lunga o nima, relax ni lei, whari ule situ, Faliu di situ, valu lo vai le menesa di tu kamatalu, valu melesi vai. Yo na ya lala mai le lalo malo falo. Ni la tu la le fiafi de tonu la no le la tu na tu i sumo ta to prestene. Yo ta tai vele o ta tu ta no na ya sta di lei, ya mo san sa una famiglia. Mo ta tu ne ya tu ta se wa mas pa ti mo suna. Na ya ta sta mo. Mana tua tau foi no faz tātou mano nonga. A tau le fau tātou o mai le whamai aino fuafuanga le pō. Ia sai foi ma le avanou tuina mai le pula le tau Samoan. Fai ese tala whamanuia. Ona ia i leo tātou nunga. O le nā ua uma na whailo ma pai lango ele MC i o le paia o le nei pō, paia o le atunou, paia whale malo, ia maisio paia o le kalesia le tua. Ai, a mea leia ma no le lei. E loa la whaia ia o masui o e o lo whaia le whaima o le takua ina. A o alo whaima le a onga i le nei tau sanga i ana ngā ruenga o whale a o onga. Ona i ein tātou numa o lo takua i tātou matanga ruenga. I le aso ma le aso, ma i le taimi i le taimi. I a o whapena o na alo le a tātou a onga tu sai no ana ngā ruenga whai. Le alau tātou ia i le pōle nei. Au tā o tō wanga i atu i le asusā mo le whaamai aino le nei whamoe moe. Ia o manatu le awa noa lea watu ai sa mātou tana. E liso sui o le komiti e le o awhia i tōno o le senga o whai a onga. Tai nane su mai whawhea ngai ngā tala whauto i tu e fia o Australia. Ai maisa no malu e kalesia e fia. Whaleo atu ai sa mātou nganga whawhitai. Tu sai man tātou malu e ngā whātātou a onga i pei ona iai. Whawhitai mua whawhitai le tua. I le awa i mai o le tua whatasi ma tātou. O a lama le leo tātou fuafuanga. Ana lese anoa le tua. Leo o whalongolongo le nei pō, me le lei o saulia e le atua. Wa le ngata i loto o tamaiti a onga. A whanga so longo na ngā ruenga whai a onga. Se ia tawai lau o le whamoe moe.
O le whaftailo na lua, whaftai tele I le suma I le pule a onga. I ona tiu te whapule a onga. Lea ua whalongo le po, ia o lea ua whamawai mai le sunga alofi. E leo le manatu ia, manatu e sau se taini ia o na whai leo se tala. Ia o leia no leia lofi, na o na wha leo le nganga whaftai, sai mana ngā ruenga le po, e maiso le lei tausanga. Whaftai tele mo le ngā ruenga whapule a onga. I le vainga o le tato wa onga. E le tato runga lofi e le whai mo fie. Ai whaftai sa e tu I matangiolo. Mai le ai o se mea. Se ia iai le le fiaf. E tato runga lofi sa whamoe moi le tua mea uma. Le lava watani le tua. Ia o le mātou talo lofi. E o ia I na saunoa whamawai mai. E le mātou tato runga. E whao ngai na pea e le tua mo rona finangalo. Manuia na sai foi mare o nanga whakule a onga. Lea ua I ngā ruenga whai a onga. Whaftailo na lua, whaftai tele I whai a onga. Tātou lau tā puai mai tātou pati mo na senga o whai a onga. Whaftai tele I le tauti ngā. E whamata whai mo fie I le maai. Whamata whai mo fie I le whalongo. Ai whai matai lo na whatino ina. Le ngā ruenga whawhai a onga. Whai au masui o na tanga ruenga le au tāpua. Whale o atu la mātua nganga whawhatai tele. E tu sai mana ngā ruenga whai o le rei tausanga. Sa o tō tauina le taua, a wale o tauina o whanau le ka le si. O le mātou tāno, whai loa pēr le whalima. Whai loa pēr le malu o le tua. Ia o alo whaiwa le ngā ruenga whawhai a onga. E whapitoa se whawhatai le suma le fōmai mai Samoa. Soga ia talita panga iari. E ele taltonu masa lotolotoi le amatanga o le a onga. Le lava o mai le leima mao. O loo ngalue pēr lau suma talita. Ona iei taltonunga I le tusi e se le nei tino na ngā ruenga le atua I lo finangalo. O le ala foi lea o le taupe au mai le mamao. Ina ia whaua o pēr lea o unanga I pe o na iai o le mea lea. Whaleo atuai lea ngāna whaftai tere o le tanga ruenga Australia. Tusai lo na tūlanga wha onga. E tusai ma le tauti ngā. Pe o na iai le soa soani ngai. I le nei a onga. Ellen Davis. I will translate later what I will say when I come down there. Ellen Davis, thank you so much for your time. I'm sure you travel around the world doing the same thing, teaching the Word of God. But above that, you still count this Bible college to be one of your place, to come and share your effort and your capability. So thank you, Ellen Davis. May God bless you. And we hope you will continue that help in this Bible college. Lona tolo whaftai. Whaftai tele I ainga. Whaftai I mātua. Whaftai taitolua. Whaftai I whanau. O I lātou uma sa ao tauina I lea onga. E iai lo tanto numa. Po le ane nau nau. Ai a le ai se fōling o le lango langoina. E ono o foi langona whawai wai. Le mo mori e tuai lau whaftai a inga. O I lātou o I tono la ona. Whaftai ono la o tō lango lango I ai lātou. Whaftai ono lo tō whamalosi I ai lātou. Le o wa inu wai le le tausana. O whātū mauina pē le soifua o awina. Waenga o whaftai whapitoa mo lau whau. Wau stato pate li ai le tua. Whātau sanga e leo se mea le titi. Ai whaftai lo tō whatotoa. Whaftai lo tō lotu titele. Whaftai sa iai le nau nau tainga. Whaftai sa iai le turi matainga. Ua
a leo tau lau o wha moe moe. Mai whea, sa iai lea nganga o lea tua sa whalo tu tele ia te o tau. Ana se anoa lo tau tau ni whai, o te iloa i le eise po whapele. Ai ono le whai wina o lo tau ma whai le pi e tu tonu o le whātau sang. Lea ua mafuai le po, e le i titi la mātou whawhitai. Ono la o tau ngā nuenga, o le tali aina o le awa oina, i lona tūlanga o au stele, o le siti aina o le tūlanga o le aonga. E leo le vi inga o le tanata, ai ave le vi inga i le tua, ai mamori atu le whawhitai, me sa tau pati ma lau whau, lua o ono, ia, manatu e maua sisi tane le pōre a susa, ia mon mei taini, whawhitai tele tatu au whau, o le whawhitai moni moni, whawhitai tele ia ila tō na whātulanga ina le lei mawhitana. I le uru whale mai ma baba ai, e le lai titi, e te le. The organizing team, thank you so much for your effort. Thank you so much for the great work you have done for this night, for tonight. Whawhitai tele tatu komiti, o e sa fuafuaina le lei whamoe moe. E whai mō fia le mātou o mai whaonga, ai aba ma ai le taimi o le tau fuafuaina ma le tau whaporo karameina. Le tātou komiti sa fuafuaina ne lei pō, ia whamanuia le atua mo o tau. Ia maua pēr lo tau to mai, whata mao ainga pēr o tau e le atua, e tu sai me le lei whamoe moe. O lau whawhitai mo le mōni, whawhitai tele le tātou na tāna gwena. I le langolangoina o le aonga, e pei ona iai le lei tau sana. E iai lo tātou nunga, o le a ngai pei nunga le lei aonga, tātou stano o le whamoe moe, ina ia mawhai o na wha, o na tatala atu tātou aonga, e isi stete o tātou, a wale luma nai, o whanau, ale kale sia. Sau staimi tātou tau mawai, manuia le anga iatu i lungo le ana, manuia malo longo le lei pō, tātou whenoai, i le aso tu poina. Whamia le tu lei ainga e ona lei whale. Whawhitai tele mō lātou tareino lei avanoa. And everyone say, Amen. Ia, tui nātu dan si whawhitai. Te whamawha isa pati mo le Samoa mata mo whiu. Sunga le Preston. Ele nei le mua. Ia tātou leo tātou o marisi ui o tātou whamamoe le ia fiafi. A te whamanatu atu le tai ao le suma le lua le tātou rieso. I maumosiona. I ingo pēr. Arua o isu e pofea le iai. O le asusā le tasi tātou whamamoe. I William Center. Na winga tātou kaun tātou i o po sfuma tasi. Ia tātou le ua o mai ni nei tūlā whai unai fōi tātou mawhitanga na nei fiafi. Ia manatu o se lau nei tau mōlia tua i se anganga lua o whawhitai. Ia wan tātou whailoa. Ia whai fōi i whawhitai. O le ua i fōi kua langi kua mawhasa whimanai. Sa rio sai i whikoa kukoa. Ua ngorona fōi se whiri lama i lau kira i pōu. Awa asa salama se bala kaudia. Wa e kalkonga sa apepele ka poinga. Ala ka yuka. Ile Kosovo. Ile faka maso. Ale wa e mau ko ale kausodia. Malokai, maloko, malo mau le makamufie po wa ula, wa pali, wa kiki. Wa anguia mo pausi. E apepele fala nlangi kiwa ile Samoa. Ioma kiuma. Ali kaya o le whakama se na maunga le leo e whai sui o le lamua. E mamoli a koe le nganga o le whawhikai. Le anga yaso ma kaya o e le lau yalo, e le lau inalo. Ai a pui sansani. Ai a pui sansani le a mga ia ma le alo ia. E wale koe maua li mawhikanga o kako milikingo, o kako sinamai o wawaiaku, o kako ai o kako whenu. E mo le whawhikakele i a kua, e le whamakawhauloara se mako whamkalanga. Ia e
Fai lo leo fai mafonga kau molu pula aonga maisa ngai la mua mo ko fa ka kele pa ia mama sa fanga suma foi fa ngai na kawasa mama mai o mo le ngai fa mo mo o a me ko sea o foi me o fa mama o mo lo ko sila i kama fa ngau me so ko walo me ma ko fa ngau a o ka winga mo le mama ya lo fa le ko kele ma ko fa ku ia so se kai ni ka ko mai ya kui o ka kuwa la fo sala o fakki se nganga o le ko kamali ya malo o fale ko fa fo na so leana ani a fia ya fingal mali la se me o mo ka le la o ko sua ya o le nga kia ga le ya va ko ki ba sei pa o fo ya le ko o la ko au ma ko lima le o ka le la ko sua ni fia ya ke to la ka tu le mani ta to ave tu ana tato o matamea ile tua tato ki te fai fo ile tua e tu suma to mata to pesi le mulmuli le waso ona oli ia ona tu da tu le suma fa nganga ya toso mai me ponu ia na te fai winga tato se talo ne fiasi a mai ia ona tato tata no le mai ba ia u fa matafi le fiasi ma lo fa loro tato pesi ma mātou ta mai o le langi. O whātu moina I mātou e fia ma le oli mai na o fia. Leo o whaiwina manuia le li e le whamoe moe sa atu nātu I la o fia. Mai lona amataina se I o lona whaiwina ta mai. La ngona le li e lo mamalu mo lo pa ia le li e le menei. Paftai tele ta mai o alofa sa e leo leo pui manutia. Leo whafo leo whale le li e lau whanau, lunga le ea, lunga lau le lunga sami. O na wha amalanga I le tua, vi ia oe le mātu mutai. Mo le atu la ngam whaftai tele ta mai, ia o na wha ia aonga, kule aonga, ai maise le mamadu lau mua. O na lono sai man fitau tunga le ie, sa lato o na e le ie, ma ngapa tia le ie, le awa uina le ie, o fio mamana le atua. Au wale le ie, se luma na I manuia, o lo lato au na soifua I atu oe le mātu mutai. Paftai tere le ie, le fisoso ni mai o lau fio, leo o iku ai manuia me uma le ie, fo I atu le vi inga I atu oe le mātu mutai. Mātu tamai o le langi, mātu o lenga whaato mātu I atu oe. Whamar mole la sauni lau whanau fo watu lumana tene vave. Ea le ie whamar mole se e pui ne leo martia, lo lato soi fuman mātu ola, sausawina le mana le toto oe ke riso Yesu. Whamar mau le lio ne lau langi, whamar mau le whawhitauri, whamar lawe tutupu le ie tamai. E I whapenana whaatau nuina I mātou, I o mātou ainga.
tu to leng fa tonga foi le i o foi dia leu me o macho fai le tu sai le i malau sina fanga malau fa foga fa mo le fa ma fa mangalo e macho era le mana le toto o te riso Yesu i awala ne ti macho e tu ma pere malo vi iga ya cho le tu tama vi o le tu le alo vi o le tu le ngang pa ia nei maso no te fa lawa and everybody say amen. Amen. Meni famaliana na se lua te lava mo le fiafi hipim hipim tasi mo Yesu hipim ya tani nei kata no kata alofa leisi ia matato katena lo ala e fa mo la santa ya fa mo te le tu ono Yesu amen amen. Le mo tato na kisini lima sfutala ia malistala mo tato wa on lo fa kai Wafafetai Umalie mataevai Watasilava Watasilava Ilonei famomo Wafafetai